Kejual ni ulo idini radar tesa kabangman adong ni mwng kasa hoi faika taboke Aam Aadmi Party ni adong Koilas Galon Romkha Enforcement Directorate Delhi ni Abgiri policy corruption ni dorbaro bono romkha hanai shawai manka a dorbaro Abgiri raidawa tesa mwng kasa ka MLA ni Delhi ni jelo Montri Okra Arvind Kejriwal tabuk sobjak Lieutenant 21 March halmaruwa Abgiri policy corruption ni dorbaro bono romkha iti avoni sikang a dorbaro Delhi ni katam yaksu Montri Okra mane sisodia te Sanjay Singh romjakha a dorbaro romjakha Telangana ni katam Montri Okra ke Chandrasekhar Rao nibusajak ke kobitabo Kejriwal romjak mani notwi tongkhlalaijak rajakhor ni thangkrang bodol ni bisingo aro wono teisa te khoroksa AAP ni adong no romkha iti Delhi ni Abgiri corruption je rang pher sher ungkha avoni kokshil samwng MLA no ringjakha Lieutenant 2021-22 bishini Abgiri raida snam jagmani panel ni ojama chongmani bo taboke Delhi ni Home Affairs Transport Law Montri Kailas Galot tabogro sajagmani a Abgiri raida no tewe kaisa bania khwlaina tangbedek ni bagwi kaham ungkha khane shaka AAP hafang 600 crore ni saifano gobang rang rumani rang pher sher khwlaimani rang guwate Punjab Vidhan Sabha chongmari warjaka khane sanlaimong Bureau Report Khoroksa